là hẹn lo như tụi mình college gap ke là so college long chiwang thu long jine chiwang thu long le ne lan mang ke arnam si chini lo expression pa mesan hai चलो मेरा ले Iri kang gelo. So, ini banggen itu last exam lo, non jut lo, ki jut sia subject lagi, sociology. Aben gelo mang ge hemet sedam lo, open. Tum non ki bang jibor exam han ge ready lagi. Kali lo, mane thanu, kosal lo nang tum a confidence dulu mah, mane high weg, mane pass weg jip hai. Asap? Kali, kosal lo, bor inang bo hai di. Ke pass ke fair lagi, arna mechin lo. Kardom Karbyong Long and welcome back to my YouTube channels Karbyong Long Vlogger Boy. So nolom nang tum menche tong long lepin lo pini ko PC college address men nang tum han vlogs na maklang pon ma pong te pini nang tum han than bon jila ke pini ke last exam lo 12 hadi 12 ang deng ke pini last exam lo la selection exam hadi non board exam ke 11 men change but college long exam man ke pini last la se ningduk lo athema mo board exam ke pass ne ke fail ne chachini ne man de aben ge jerpo to me ka chetong long ji phan kompik lo la se pini last exam na to man maklan po nearly best friend to phan la ben ge for exam hede ne tum kasarle college ta minang to man maklan po se na no vlogs bang to warda me duk duk pic tame pasti damre lo keng ba na momo ni jerpo chitong lo apor kedam chin ne di alom lom me apor kedam athema exam na mentu dong lang 11 class tam hedi alom sowet ke dolom ama se hedi non 12 nang le lo 12 ta me la pulo apu ju be thang kasarli lan kali masi 12 ta me ke dam lo pini last lo pini 24 Saturday last exam mangke sociology hede azak mangke economics onte road condition me hede me pen adu ke on soli the cinema klan po ini ke last lo exam college lo na exam mangke past step pusita me daga college ke nangchi dun de pone laban ge fail ge pass ke chichini na ne mate de bangel la sonse puthot jerpo to men kache theklong thu jibang ge a chance ke kom bolo asina baklan pon to class tam hede la no na po video le so non mangi college a get ka chilud lo la han lo nil to college Harlongbi college hanbuka daithor pin number 782480 Karbyong Long lahan lo ni tuma college gap ke la so college long chiwang thu long jine chiwang thu long le ne lan mang ke arnam si chini lo athema board exam lam do mane di non ke cheng ke 11 February ben de se non bini January 24 ke ni tum last exam lo 2026 avange let's see fair date pusrame chini dalo labangi pass de pade potho chewang thong po he tame pini ke last de lo let's see nezer picture po don paname pini no matlan po lapu vlogs le no Ano gripo? There's one body on the. There's one wapa so pini last lo ya okay. Kosong lo neng ning ge kamera pini last exam and da college ke bang ge pini mane pass de ga preklong nam thai po ke kosong lo neng ning ge pini last exam ni ge la hai jerpo dam ben mo phi ke thek long le ma nang li ning ko piso ma tha thang tha
Nanti kita lah exam top. Aku sung jangan malah tha. Sung dia lama tadi. Ang pe. Nanti kita lah. Report ini nak buat kiri angin lagi. Nanti kita lah. Nangan deh. Bila? Ini exam hai kosong lo. Ini ke last exam lo. Excited. Thek lapi ke di. Hek lọ. Tong pa mi ba ke. Không biết bộ. Một thạch thế này, ni long lan nọ. Biết bài hát. Expression pa bisan. Chắc luôn. Jauh lagi cari lah. Căng plong. Marilyn. Body on me. Này đi check ting. Này đi căng lắm nanti. Ini kan gelo. Tapi lo yang gelam ning je pakai. So, ini banggen itu last exam lo, non jut lo. Ki jut sia subject lagi sociology. Tapi ini gelo nang ge hemet dam lo. Mopen nang tu pernah pakai Tao mê vinh mà ini Ini subject. subject kosong lo. Tao mê vinh à? Kosong lo nang tu non kebang ji board exam han ge ready lagi. Kali lo, mana thanu kosong lo nang tu confidence dulu mah, mana high weg, mana pass weg ji pun. Asap? Kali kosong lo, board inang pun hadi. Ke pass ke fair lagi, orang macam lo, but pass ipan mana yang board inang pun. So guys, non dah mau lah tu, ni lah putar. Anda cingme ping ni tu classmate log lo. Yo. Phone cing log lagi busy girls. Anda mau mulai. Yo, kosong lo. Exam ni.